Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chiar tu Lucille Chanhimi. Vinkhan Assembly Committee on Local Fund Accounts ten Serchhip Solid Waste Management Center to buat sai mek and FAINA and TLAWH. Vinkhan MIZORAM Assembly Committee on Local Fund Accounts te CHUAN HNATLANG daya Serchhip Solid Waste Management Center munma tu buat sai mek lo in an HNATLANG dan an zir chiang ani. An chairman pusilal muan puya CHUAN TLAWH CHHEHVEL bolhlo in har satna min siam sakna sa a kansang kang zela bolhlo kan nga tial tiala mipui kan pung vezel boka nakin thlenga kan ramin kan mamo bolhlo song bol na chahi kan mamo ani chuwang CHUAN kolfa pu in angai poimo a muntina bolhlo song bol na cha kan nei theinan theitop kan chwa zel achulani ati. Committee member te hian Solid Waste Management Center sakmeka thilsha du an nei shang te zotin an HNATLANG te hi ahmuna an ensaka an chairman pusilal muan pui havin member te pu ni har kan ti chakma pusilal soivungle Dr. Vanlal Chan puyate antel ani. Serchhip khopuitana Solid Waste Management Center hi CHHEHVEL daya twal tha muala buat sai ani a ahmun ma zawzong hi square meter sangli ani. Amun ma buat say na preparatory stage thonan hian Special Assistant for Capital Expenditure Free Loan sum cheng noi somruk mu ani a apan nakong main gate site office RCC tuizem internal road bolhlo thliarna tur platform le ahung na te thoto ani a contractor hi pulal thiang hlima ani. Komin January tha na chanin tun tha hian zo thokhat anita a Solid Waste Management Center puitling CHHUNZAWM na sum huna tur dap zui mek ani. Committee on Local Funds Accounts te hi pulal muan sangaral te MCS Additional DC pusaiding lian silo Additional SP le Urban Development and Poverty Alleviation Department how to ten an lo dong song ani. NIZAN ZANLAI velkhan Serchhip Sailiam Police checkpost sa duty te CHUAN aizol phun songa changa bualpui NGA kalpui tum RAKZU zali som parukle anei tu mi pakhat anman. HNUAIA lal thuthlung dika kumsom ni pariat son of lal mangaya chuampui aizol hian nimin tlai khan phun songa changin zupur tur hian pulal sang raya kumsomri pasari son of lunthanga late vaivakon aizol pickup tipper chu cheng sing ni a hayarin bualpui NG lam anron panpuya nizandar khatvel khan Serchhip Sailiam kona police check gate duty te CHUAN zu le anei tu le apur tu lir thei hi anlo manta ani. Zute hi mineral water bottle ruak 750 ml thunin chu sa ipa khungkhom chon le ani. Zunei tu le apur tu te hi vo Vinkhan Serchhip Police Station a case number 68/2022 14/7/2022 section 7(3) of MLPC Act 2019 manga thu boy zialu sakni in vo in vekhan courta shwai ngal anni. Vaina changkhan new Serchhip North Huam chunga LUNGRUAL le CHHEHVEL African swine fever LENNA hmuna puan ani. Serchhip district chunga new Serchhip North VC area a pulom na sang zwala changte farm LUNGRUAL mi chu tonhna hian African swine fever awangin vok athinwala hetiang ani awang hian heshi adar zel launan heshilen mek na hmun LUNGRUAL pulom na sang zwala changte farm achanga kilometer khat bial chung hi infected area apuan achulta a hewang hian Dr. John Lalnuna Senior Veterinary Officer Serchhip CHUAN the Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 Section 20 subsection 1 in THUNENAH apekangin pulom na sang zwala changte farm LUNGRUAL achanga kilometer khat bial chung Serchhip district hi vo in sompali July sang hi somni pani achanga thule omha chu vokshilen na hmun infected area ani ti apuang heng infected area chunga hian heng te hi zom nge tur ani LUNGRUAL achanga kilometer khat bial chung achanga voklak chwa emolak lu khaptlat ani vokthi reng pai mailovin chinai emo disinfectant nen thuk taka phum ngei tur ani voktal le voksazor khaptlat ani. Vinkhan MHIP sub headquarters Serchhip CHUAN FAINA HNATLANG nein Serchhip khochung thian fain an HNATLANG. MHIP sub headquarters Serchhip HNATLANG hian Serchhip khochunga branch shang changin mi somsari chuang an thok chhuaka vo in HNATLANG hian khochung bolhlo thian fain wantlang zun inte anti fiber ka plastic man chatlo zia inzirtirin mani branch chewa plastic man chatlo zia inzirtir na hineile antumbok vo in HNATLANG ele in hi UDNPA department in antumsak ani. Vinkhan Government Serchhip College CHUAN Annual College Day mangin zirlai zinga award sem ani bok.
Voin CHNUDAR Khadli Achan Vekhan Government Serchhip College CHUAN Annual Day HD Rosang Multipurpose Hall Government Serchhip College an manga hehuna hian Principal PKL din pui CHUAN thu soin annual report ngai thak ani a zirlai zinga changa kumsang ni somni pakhata changa sangni somni panhi chunga award shang dong tu te hnena award hlanna nei ani bok award shang dong tu te chu Student of the Year sangni somni pakhata changa sangni somni panhi a lalrem pui sailo Department of Botany ni in NSS award sangni somni pakhata changa sangni somni panhi po lalrem pui sailo NSS volunteer in adong bok MCTA award winners mi som pakhat hnena hlan ani a chung te chu LHRUAITU Department of Computer Science lalrem pui sailo Department of Botany H Lalzon Swai Department of Chemistry K Zaurin Pui Department of Economics, S Laltan Hlui Department of Education, Lalhun Ruati Department of English, Arlal Muan Pui Department of Geography, Malsom Zwali Department of History, C Ramdin Thara Department of Mizo, F Zausang Zwala Department of Political Science, Le Iflin Lalom Zwali Department of Zoology te anni. Serchhip Fire Department and Department Golden Jubilee PUALIN FAINA HNATLANG and THAWK. Voin sompali sanghi somni panhi khan Mizoram Fire and Emergency Services in kumsom nga atlin PUALIN Serchhip Fire Station a THAWKTE te chuan wantlang hun poimo shang te wantlang zun in le CHHEHVEL te ti FAINA an nei Mizoram Fire and Emergency Services hi kumsang khazakwa somsari panhi khan ding chanin kumin hi an kumsom nga na Golden Jubilee alawnita a hemi PUALIN Mizoram hun shanga program manni in Mizoram Fire and Emergency Services at THAWKTE te chuan an Golden Jubilee PUALIN thisen pek run pui nei antum mek bok hetila hian Serchhip Fire and Emergency Services at THAWKTE te chuan an Golden Jubilee PUALIN wantlang hun poimo shang te wantlang zun in le CHHEHVEL te ti FAINA an lo nei ve ani Serchhip Fire Station hi kumsang khazakwa somkwa pariata din chan ni in tuna hian THAWKTE mi pasari an ommeka ani hian kangmele chhiat rup na thleng theilaka mi puite himnan CHUNZAWM in duty anin chok reng chin ani National Health Mission HNUAIA THAWKTE ni thum chunga ahu hawa chol anlak nuwa voina changkhan tiamchin omlawa nor CHUNZAWM ni se anti a heti lai hian sarkar thu chuak chuan voina changa HNAZAWM lo te chunga dan anga malak ani tur thu an soive bok National Health Mission HNUAIA THAWKTE in zomkhom NEUM te hian hlo anlak mumal lo chungchang te hunrei tak lo THAWKTE te angheta lu theina kong siam tur te medical reimbursement an nei venan te Health Department na nalak an oma hamchana an hu ve theina tur te le transfer an nei na tura an thlen chin te ti hlotlin alani lawa wangin tunkar tho chan achanga nilai ni thleng khan ahu hawa cholak relin sarkar an lokar to a nimin khan Mizoram hun shanga THAWKTE te chuan online meeting nein thole NIZAN Deputy Chief Minister hawa Health Department how tulian te chut khom an neya an thu chuaka NEUM 10 until niat shanga ta na an lung oina khop an hmulawa wangin mass casual leave lakhi zoto ma se tiamchin omlawa nor CHUNZAWM zel ni se ti in an rel ani mass casual leave le strike an nei awanga mi puiten shiselna konga harsana an to pal the chungchanga mi puite sha thiamna an ngen bok ani heti lai hian mi puitor na azwal zel launan NHM HNUAIA THAWKTE te hi voina changa dan pa ngaya an na CHUNZAWM cheu tura lo sha tir turangenin na zom lo an omani chuan an chunga sarkarin dan angin ma ala angti atarlanga an na an zom nge yamti report helu turin ashatir ngal bok ani Serchhip District National Health Mission NHM HNUAIA THAWKTE an nor na hi an la CHUNZAWM ve zela wangin Serchhip Health Department HNUAIA an hathok chen khatchu an la khailak mek boka District shanga NHM Employees Association HRUAITU te chuan sarkar malak na clear ho pa in aizola in mukhom ni se ti in anrela Voin khan Serchhip District NHM Employees Association HRUAITU te poin aizol an panbok ani Voin khan Mizoram Thar chwa dragon fruit chu Bangladesh Prime Minister NENAH thon ani Mizoram Thar dragon fruit quintal khachu Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina NENAH Chief Minister Puzoram thanga chuan athon July 30 Bangladesh Prime Minister in Chief Minister hi theihai alo thon chunga lom thu soina le Mizoram Thar dragon fruit choilarna nipa fomin theihi athon ani dragon fruit hi thlona mangin voin khan Guwahati a phurthlak ani a Guwahati Mizoram House DRC in Bangladesh Assistant High Commission Office ahlana anni inda ka anlo thon thladon ani
When kan ZPM HRUAITU HACHHEK bial fangmek le HACHHEK bial GOVT tu te chuan income na an nei. HACHHEK bial fanga fe chuak mek puke sab danga ZPM working president le Dr. Vanlal Thana Aizol Nor chu MLA te chu HACHHEK bial fangin HACHHEK bial GOVT tu te nen an income hawa puthang khu male puzau sang le na PSC member te Pusilal Thanfela General Secretary baka General Headquarters HRUAITU te le HACHHEK block shang HRUAITU ten an joy ani. ZPM working president puke sab danga chuan voin hian midangte party dangte pol dangte an local to MT lam kan ngai to alawa kan manifesto turber ani angin kutna thoktu te kan ngai poimo na amuna kan ron lantira incha hlate kan ngai thadu ani ati keni angram changbe ka chuan mi puima sona turin leilung hausakna achanga de chhuati pun angaya chutiang ti theina chu kanram kutna thoktu ten anneya sumi baka sarkar thunei na manga alok zok dan kongdap ala chul sewa sarkar na hi inti ro puilam anilo mi puite ta na mo phurna lak ngam hi ani zok ati a tunlai kan ram kalphunga dan diklawa thil kal a omin sarkar dodal angai tlat chin te hi amak ani kan bei adonga malam hun kan thlir thima kan ram mi puinol puite economy choi kang theitu turber kan tho chwa thlai thar te po in natna anlo ve ringa adam doi cho dik angai ani ati ZPM Sarkar chuan athokri mapiang anding chuakang te hi kan ho tu te thurolum ani a chu party lam nilovin ramda masak poimo na ani kan party a mithiam ten leilung anzira sikle sa anzira rambial mipui hoi her anzira ti chuan policy anduanga an peito a party high command in apum to a kutna thok tu te chan vo hi kanda poimo berte zinga mi ani atibok Dr. Vanlal Thana chuan kutna thok tu te natna hian kanna ve ani helaya hian mi puite kandam lawa ral khata damlo intlo ai chuan amuna damlo kan nge hi mizo nundan moi tak ani a aizola lo ombik ni kan sha kan thei anga arangin kan ron tlan thla ani eptu party kan ni a kuwa issue po hi kanzira kanchiang zel assembly session thlengin kan au pui to a dan ro rel na fel tungding turin theitop kan chwa zel don ani ati ZPM HRUAITU te hi HACHHEK bial GOVT to pol HBKCP tenen an income hawa reng dil zamwang le kor tha khwa a GOVT tu tenen an income hobok ani GOVT tu te chuan an shok shui venga akotopa chang an ni thu te kutna thok tu te tamso kin lo nei an ban san to thu te le an din hun enin du thlan tur dang an nei to lo thu te ZPM HRUAITU te hna an lo soi ani All NGO Joint Committee Khoru lian chuan kalkong siam that Putin kong dan antum NH150 Khoru lian HNUAIA kong lai thar chuan kan kholu le chuan kalkong ber ati min chiat awangin har sat na satak thleng me ka tun thla chunga motor kaltlang theya siam ani lo chuan National Highway dan pin antum thu All NGO Joint Committee Khoru lian chuan an soi All NGO Joint Committee Khoru lian in resolution an siam danin Khoru lian khochunga VC Joint YMA Branch YMA Patni Branch MHIP Patni Mizo Upapol Branch Patni le MZP Khoru lian sub headquarters in Tiam Rual te chuan July ni somthum pakhat sang ni somni patni ral mangeya Khoru lian khochung paltlang kongpui chimle hmarlama changa liu theilu na le chhuana chu liu thei engchi po akal tlang le theinan siam chat ani lo chuan August ni khat sang ni somni patni achangin NH150 Khoru lian ram chunga kaltlang chu tiamchin omlawa dan pin antum ti ansoi he an har sana to mek sha thiampuya chaktaka malak pui turin thunei tu te All NGO Joint Committee Khoru lian chuan an ngen ani Winkan Higher and Technical Education Minister Dr. Arlal Thanglianan Johnson College Professor Social Vanapa Hola Ahman Pui Higher and Technical Education Minister Dr. Arlal Thangliana chuan Mizorama Kilkhor le Thingtlang le chungkodin hunpan le harsa achanga le khazir tura khopui local tepo antumru le antaimak chuan din hunpoi motak ansel theya engchungkwa achang po in hlotlin na anei thei thu le chungka ezon na lama harsa na kanlo nei ani po in min potniam tu nilawa tumru na min petu amang zui turin azirlai kalkhomte afuya khovel clear dan thiam turin le hupur zonga enlawa midang ti thei chu mizoten antive ngei thei tura in ngayen khovel chu chuk enlawa akham phei zonga ena chu chawna lian taka nei turin zirlai te acha Johnson College azirtir tu te chu tuna an department lang lon paruk nei mek chu du tok lovin tunlai khovel thiam na manchang kai theina le namhu theina le eizona nei thei angsi course le stream atan ngai to na seng turin acha a
college ti changklun le ti mason ko nga sarkar chuan ati thei ang angai to azel don ti soin kumkhat chunga Mizoram College panni Government Serchhip College le Government Zirtiri Residential Science College 10 nak assessment le A grade an muthei chu alompui takze thu minister chuan asoi Minister Dr. Arla Thanglia chuan Johnson College in ma ason chakni a mu thu soin college asomni pariat zenga result ne chapol ber 95% pass percentage ne na college an ni chu alompui thu soin Political Science Department a rank holder an nei bokawangin alompuin at chuan thu atar lang ani he program a hian college principal professor ke vanlal moya po in ZANLAI fuin thu soin ZANLAI titan an lekha zirna konga puiturin abika mentoring program an kalpui dante asoya program hi chonghnia nei ni in minister in program hasa zok hi amhan puya chonhulama award chi shang semna le ZANLAI ti chati choi moina an nei ani Government Johnson College a hian ZANLAI mi CHHEHVEL Department paruk an oma teaching faculty somthum panhi omin non-teaching staff som pathum an omeka kumsang khazakwa somkwa pathuma din ni in atira chuan private college ani a kumsang ni panhi khan deficit a hlan kai ani a kumsang ni pasari khan provincialize ani khati zong kha chanchinthar kan ti chwa thei chu ani e